Ndabashimira ko munteza amatwi. Umuzungu noneho namuriye. Shana muhaye nyina amafaranga ya byeri z'icyumweru arabonetse. Uwo baginga batazi gukora ipare bariwe disi. Kuva kera nahoze mbabwira ko kubetinga neza ari kubetinga ibitego bakanga kunyumva. None ubu ngubu umuzungu ndamuriye bo bariwe. Reka mukanya nkira y'ibihumbi ahubwo umurye 300. Ubu nshaka akazi nakareka nkikorera betting gusa. Uwavugaga ibyo mu kwa mbere ubu muri uku kwa kabiri ari kugurisha n'ikariso yambaye. Uwo bapangayi bose nibashaka nibazongere kunyishura kuko nabonyeho nzajya mvana amafaranga ni mu kadege. Ariko hari nashoje kuba nshyize ibihumbi 100 ku kadege nkarya ibihumbi 300 icyo ni icyerekana ko nta yindi business baho utara kadege. Umupangayi wanyigishije kubetinga kuva kakanya ntabwo azongera kwishyura inzu ndamusonera. God have mercy upon us. Ubu mbonye hano nzajya nkura amafaranga ya Minerivare. Amafaranga y'inzu ngiye kuyaharira umugore ni uzajya yishyuza. Umurandiro duwavugaga ibyo mu kwa mbere. Ubu muri uku kwa kabiri gushaka inzu yo gukodesha mu Njamena. Kimwe mu bibazo byugarije isi muri iyi myaka ni imikino y'amahirwe, betting. Ubushakashatsi bugaragaza ko 23% by'abatuye isi ari ababetinzi bakina imikino y'amahirwe. Miliyari 1 na miliyoni 600 ku isi barabetinga. Wibuke ku isi igizwe na miliyari 8 na miliyoni 300. Ubushakashatsi bwagaragaje ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abarenga miliyoni 25 bazengejwe n'amadeni bitewe n'imikino y'amahirwe. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko abarenga miliyoni 100 ku isi babatswe n'imikino y'amahirwe ku buryo ikintu cyonyine cyabibakuraho ari urupfu. Ingaruka nyinshi ziturukwa mu kubatwa n'imikino y'amahirwe harimo urupfu, kwiyahura, gutandukana kw'imiryango, gutikira k'ubukungu, ibyaha bitandukanye ndetse n'indwara y'agahinda gakabije kadakira. Mu bantu 100 bateraniye ahantu hamwe 26 muri bo baba babetinga. Muri 26 10 muri bo muri telefone zabo haba ari imipari. Ubundi itegeko ry'umubetinzi ngo kirazira kwicara muri telefone ye nta pari irimo. Kimwe mu bitera abantu kubetinga birimo kuba abantu benshi bifuza ubukire buje vuba, kwifuza ubukire utakoreye ndetse no gushaka kugera ku iterambere ritakuvunnye. Bamwe mu bantu badashobora kukubwiza ukuri ni abakina imikino y'amahirwe n'abakora ubucuruzi bwo ku mbuga nkoranyambaga. Bazakubwira ko ari abakire batunze amamiliyoni y'amafaranga, babayeho neza, abarya neza bakambara neza, ariko nureba ubuzima babayemo ukareba aho bataha uzahita umenya ko ibyo bakubwira ari ikinyoma. Ko imikino y'amahirwe itaraza abantu babagaho byaje kugenda bitenga ikimara kuza abantu bose bayigane kugeza aho hari abatandukanye n'imiryango yabo, abandi bagafunga business bakoraga, ibikorwa byose bakoraga bigahagarara, abandi bakicwa, abandi bakarwana indwara zidakira bitewe n'imikino y'amahirwe. Urambabaje niba ujya guprintingisha ahantu bakaguhenda bakabikora nabi kandi bakagutinza. Urambabaje niba ufite isoko ryo guprintinga cyangwa ufite amaproje manini ariko ukaba warabuze aho babigukorera neza. Urambabaje niba ufite business ariko ukaba nta kashugira, nta byapa bikuranga, abakozi bawe bakajya mu kazi bambaye imyenda itari amazina ya company yawe. Urambabaje niba nta mafoto meza ari muri kadira amanitse mu nzu yawe kubera ko bakubeshye ko bihenda. Urambabaje kandi niba ufite jezi y'umukinnyi w'umupira ukunda ariko akaba nta mazina ye cyangwa nimero ye byanditseho kubera ko bakubwiye ko bihenda. Ushobora kuba hari ikintu wifuza kiri mu Bushinwa ushaka kugitumiza ariko warabuza butumayo. Muri Global Design and Printing Solution Limited niho babikora neza kandi ku mafaranga make kandi bakabikora vuba. Bakora banners, bakora flyers, bakora stickers, bandika ku bikombe, bakandika ku macupa, bakandika ku t-shirt, bandika ku mitaka, bakandika ku magurude, bakandika ku matasi, igikoresho cyose kibaho cyakwandikwaho bacyandikaho kandi ku mafaranga make. Umwihariko wabo nuko bagukorera icyapa gifite uburebure cyangwa ubugari wifuza. Ibigo by'amashuri, ama equipe, amakampani akomeye mugomba kwibaza ngo mwari mubayeho mute mutaramenya Global Design and Printing Solution Limited. Bakwandikira ku mwenda cyangwa ku gikoresho cyawe bigasa nkaho wakiguze cyanditseho. Abakorera mu mujyi wa Kigali imbere y'inyubako ya City Plaza, mu nyubako nshyashya ya Unify House muri foro ya 3, umuryango wa mbere uvuye kuri Esanseri inyuma ya TDMIR. Abagane bakwandikire ku mwenda, bagukorere logo, bagukorere kashe, bagukorere icyapa cyamamaza cyangwa se bagukorera afishe niba ufite igitaramo. Hamagara izo nimero barakwakira nayo bagukorere ku mafaranga make gusumba bare kuba natinze kubikubwira. Ikizera abakinyi b'imikino y'amahirwe bagira uramutse ukigiriwe umugore wawe mwabana imyaka 100 nubwo yabaguca inyuma buri munsi. Niba yabetinze ku ikipe y'iri butsinda umukino mu gice cya mbere bakayitsinda ibitego 4, abafite ikizere ko mu gice cya kabiri yazikishura ibyo bitego 4 igatsinda nk'icya 5. Ukagira ngo abakinyi biyo bari gukina babateye ikinya. Nimba yashyizeho amafaranga 100 bakabirya, aba yumva ngo agomba gushyiraho 200 kugira ngo arye miliyoni 10. Umuntu wenyine ushobora kugira ikizere cyo gushora igiceri cy'ijana ngo arye miliyoni 20 ni umukinyi w'imikino y'amahirwe. Nubwo hari abo bigaragara ko byakishije bikaba amafaranga akabakiza, ariko abenshi nabo byahombeje
batanga ubuhamya ko ikintu kimwe cyonyine badashobora kongera gukora ari imikino y'amahirwe. Abo mu myemerere hari abavuga ko imikino y'amahirwe ngo ari imyuka mibi. Nko mu idini ya Islam bafata imikino y'amahirwe nka haramu, betting. Niba ikintu gishobora gukenesha umubare munini w'abatuye isi hafi ku kigero cya 26% kubera iki gihugu kibyemera. Ubundi ba nyiri imikino y'amahirwe mbere y'uko ukina bakubwira ko ugomba gutega mu rugero. Ubundi ngo amafaranga ugomba gutega ni yayandi ubona n'ubundi wakajugunye. Amafaranga yo gutega ni ya mafaranga ubona n'ubundi nta kintu kizima yakagukoreye, ngo kubera ko amafaranga uteze umeze nk'uyajugunye. Ni amafaranga ubu naza ahantu utazi neza ko ashobora kugaruka, nta cyizere cy'uko ashobora kugaruka ubu gifite. Bavuga kandi ko nta muntu wemerewe gukina imikino y'amahirwe cyangwa se betting ari munsi y'imyaka 18. Ni ukuvuga ugomba gukora betting agomba kuba ari hejuru y'imyaka 18. Aho utinyira imikino y'amahirwe nta bantu na bamwe yagenewe, ngo yagenewe umusirimu, umukene cyangwa umukire, igitsina gore cyangwa igitsina gabo, abantu bose barayibetinga. Ndetse usanga abantu benshi babayeho mu buzima bubi batuye mu bice by'icyaro aribo bantu benshi bakunze gukina imikino y'amahirwe. Abenshi mu bakina imikino y'amahirwe baba bameze nk'abareba video z'urukozasoni, ntago baba bashaka kubyereka bagenzi babo. Yewe hari n'abarya amafaranga menshi bikaba ngombwa ko bitsimbatsimba igihe bagiye kuyafata ku biro by'ahakorerwa imikino y'amahirwe. Hari ingero nyinshi z'abantu bagenda bagaragaza ko bahombejwe n'imikino y'amahirwe, abenshi bakareka business bakoraga, abandi bagatandukana n'abagore, abanyeshuri bamwe na bamwe bakava mu ishuri, ababyeyi bamwe na bamwe bakiyahura, abandi bakishora mu byaha babitewe n'imikino y'amahirwe. Nugera kuri buri kigo cy'ishuri kigaha abanyeshuri bakuru uzasanga hari abanyeshuri bari hejuru ya 5 baretse ishuri babitewe n'imikino y'amahirwe, bagafata minerivare bakayishora ku mikino y'amahirwe bagashya. Icyo gihe babigoye kugira ngo umuntu akomeze ishuri kubera ko icyizere cy'imitekerereze ye kiba cyagiye. Umuntu wese ukina imikino y'amahirwe ibitekerezo bye biba byararangije gutwarwa cyangwa se kubatwa n'iyo mikino y'amahirwe ku buryo nta kindi gitekerezo kizima ashobora kugira cyo kubireka usibye igihe cyonyine apfuye. Imikino y'amahirwe yagiye igaragara mu gihugu cy'u Rwanda cyane harimo urusimbi, ibiryabarezi, akadege, amafarasi n'irigiye itandukanye. Ibihugu byinshi byo mu Barabu ntabwo byemera imikino y'amahirwe, nko muri Saudi Arabia, Katari, Algeria, Libya n'ibindi. Imikino y'amahirwe ntabwo yemerewe muri ibyo bihugu. Ufashwa yikina afatirwa ibihano bikomeye birimo gufungwa no gucibwa amafaranga. Si ibyo bihugu gusa kandi kubera ko n'Ubushinwa, Cuba n'ibindi bigiye bitandukanye byaciye betting mu baturage babyo mu rwego rwo kwirinda itsikira ry'ubukungu mu rubyiruko no kwirinda indwara zitandukanye ndetse no kubatwa. Igihugu cy'Ubushinwa gifata umwanzuro wo kubihagarika byari bimaze gutwara umubare munini w'abaturage hafi 4%, miliyoni 60 zose mu Bushinwa bakoraga imikino y'amahirwe. Mu gihugu cya Australia abarenga 3% bakoraga imikino y'amahirwe. Ubundi bivuga ko nta muntu n'umwe urya kampani ya betting. Amafaranga wari yaba yafashe abari mu binyacumi byayo bari abandi. Niba ushobora kuvuga ngo wari 100 muri betting, abavuye muri miliyari runaka bariye bagenzi bawe. Ibihombo bya mugenzi wawe muri betting ni inyungu zawe. Urugero nimba Arsenal iri gukina na Manchester City, ukaba wavuze ngo Manchester City iratsinda Arsenal, bikaba hari ababa bavuze ko Arsenal igomba gutsinda Manchester City, kandi ugasanga bavuze ko Arsenal igomba gutsinda Manchester City nibo benshi. Hari ababa bavuze ko mu mukino harabonekamo ibitego 10, hari ababa bavuze ko harabonekamo ibitego 5, ariko kandi hari n'ababa bavuze ko harabonekamo nka corner 5 cyangwa 6. Abo bose amafaranga yabo yatwawe niho havamo duke yabaguha. Iyo uvuze ngo wari umuzungu, ngo umuzungu namuriye namuhaye, icyo gihe uri kwibesha, ntabwo uba wamuriye. Akenshi ubundi betting ni ikiyobyabwenge. Umuntu wese uyikinnye amafaranga yose yarya aba yumva atamuhagije. Abakina imikino y'amahirwe ntibanyurwa. Umuntu ushize amafaranga akarya miliyoni 20, ejo aba yifuza kurya miliyoni 50. Ashobora gufata za miliyoni 20 akongera ibindi 100 yari yashoye kugira ngo ajye miliyoni 60. Gutyo kugeza aho bamuri utwe twose agasubira kwisuka. Ariko kandi abavura indwara zo mu mutwe bavuga ko ababetinga cyane cyane abakina kadege ngo abo bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, ngo abo bantu bafite imitekerereze mibi kubera ko nimba ari ahantu hambere ho kuribwa amafaranga ni mu kadege. Niyo mpamvu mu makampani menshi akora betting mu Rwanda akadege babaye bagahagaritse. Iyo ugiye muri kampani nka Bet Power usanga akadege baragahagaritse. Aviator, abaganga bo mu mutwe bati niba umuntu ashobora gufata miliyoni 5 akazishyira ku kadege gashobora guhita kaguruka ku kanya, ngo umuntu ibitekerezo bye biba byacuramye, ngo ntago abatekereza neza. Igihugu cya Afrika y'Epfo, South Africa, gishyirwa mu majwi nk'igihugu cya mbere muri Afrika abaturage bacyo bakora imikino ya betting. Mu mwaka ushize abaturage b'igihugu cya Afrika y'Epfo bashoye trillion 1 y'amafaranga mu mikino ya betting. Ayo bariye ni miliyoni 200 gusa. Gushora trillion 1 ukarya miliyoni 200. Abaturage b'igihugu cya Afrika y'Epfo bugarijwe no kubatwa n'imikino y'amahirwe. Byatumye ubukungu bw'igihugu busubira inyuma bitewe nabo bakina imikino y'amahirwe. Nta kuntu leta itagira ngo ibihagarike, ariko byaranze. Umuntu wese wakoze imikino y'amahirwe cyane cyane aviator, abakina kadege, kugira ngo azabihagarike biragoye usibye kuba yapfa akava ku isi. Zimwe mu ngaruka zivugwa zituruka mu mikino y'amahirwe harimo kugira ubukene bukabije mu bantu. Hari abantu benshi bagiye batandukana n'imiryango yabo bitewe n'ubukene bukabije babitewe n'imikino y'amahirwe. Hari abantu benshi byagiye bigaragara mu Rwanda ko biyahuye bazira ko bari w'amafaranga, kwakira ko bayariwe bikabananira bakajya kwimanika.
Hari abandi byagiye bigaragara ko barya amafaranga ntibayahabwe, bajya hakorerwa imikino y'amahirwe ugasanga ayo bakoreye ntibayabahe, bagakomeza kubacunaguza. Mu binyamakuru no mu bitangazamakuru haherutse kugaragara umugabo ufite ikiryabarezi avuga ko yari 700,000 mu kiryabarezi ngo umushinwa akayamwima, bityo ngo ikiryabarezi akagitwara, ikirego cye ngo kikaba cyarageze no muri RIB. Hari undi mugabo wagaragaye ngo yari imwe muri kampani zikomeye hano mu Rwanda za betting amafaranga, yajya kuyabishyuza ngo bakayamwima bakazajya bamuha make. Hari ingero nyinshi z'abagiye bagaragara. Hari abagore bagiye bagaragara ko bataye imiryango yabo bitewe n'uko abagabo babo n'abana babo bari barabaswe n'imikino y'amahirwe betting. Hari abakobwa n'abahungu biteguraga kurushinga bagiye batandukana bitewe n'uko hari imitungo yabo yakoreshwaga nabi ijyanwa mu mikino y'amahirwe. Mu bigo by'amashuri abanyeshuri bafata minerivare zabo bakazishora mu mikino y'amahirwe bagahomba, bikarangira batakaje amashuri. Ba nyiri imikino y'amahirwe nibo bantu bonyine ngo bazana ubucuruzi butagira ibicuruzwa. Ibicuruzwa byabo ni abantu. Amafaranga y'abaturage niyo abagomba kugendera mu gucuruzwa kw'amafaranga. Hari amategeko leta zigenda zishyiraho ku muntu wese ugiye gukoresha imikino y'amahirwe. Hari amafaranga runaka ugomba kuba ufite kugira ngo utangize kampani zikora imikino y'amahirwe mu bihugu bigiye bitandukanye. Impamvu ya mbere ibihugu byemera imikino y'amahirwe ni uko imikino y'amahirwe itanga imisoro. Ibihugu biba bigomba kubona imisoro kandi ifatika ku bakora imikino y'amahirwe. Mu minsi yashize nibwo imisoro ituruka mu mikino y'amahirwe yavuguruwe, aho mu makampani nka za BetPawa n'izindi imisoro yagiye yikuba kenshi, bimwe mu byanababaje abakora imikino y'amahirwe muri ayo makampani. Hari kampani mu Rwanda, hari kampani zimwe na zimwe mu Rwanda usanga kugira ngo ukine ugomba kubitsa amafaranga bakageraho bagukata y'umusoro, ariko kandi mu kuyabikura nabwo ugasanga rimwe nemwe harayo bagukata. Mu gukina kuyo wariye hakaba nandi bagukata. Ayo mafaranga yose aba ari imisoro y'igihugu afasha igihugu gutera imbere. Niyo mpamvu leta idapfa guhakanira abanyiri imikino y'amahirwe kuba babikora mu gihugu cyayo. Hari abantu benshi bagaragaye ko imikino y'amahirwe yabakijije. Hari abantu benshi bagiye batsindira amamiliyoni bikabafasha guhindura ubuzima bwabo ndetse n'ubwo abana babo n'ubw'imiryango yabo, ubw'abana babo n'ubw'imiryango yabo n'ababakomokaho muri rusange. Gusa urebye umubare w'abarya amafaranga muri betting n'uwabaribwa usanga abaribwa ari bo benshi. Hari zimwe mu ngamba ugomba gufata kugira ngo utabatwa no gukora imikino y'amahirwe. Icyambere ugomba gukora ni ukwisobanukirwa, ukamenya uwo ari we, ukamenya uwo uri we, ukamenya icyo ukeneye, ukamenya n'iterambere ushaka kuzageraho muri ejo hazaza hawe. Ugomba kumaza gusobanukirwa ibintu bibiri. Ugomba kumenya ko nujya mu mikino y'amahirwe, ugomba kumenya ko niba ugiye mu mikino y'amahirwe ugamije kuhakura ubukungu, icyo gihe uraba wibeshe. Ubundi abantu bose bakora imikino y'amahirwe, cyane cyane abakina akadege, bivuga ko imitekerereze yabo iba yangiritse. Umuntu wese wabaswe n'imikino y'amahirwe aba yarangiritse mu mitekerereze. Imitekerereze yarahungabanye. Ugomba kwisobanukirwa, ukamenya uwo uri we, ukamenya icyo ushaka. Iyo ushaka ubukire bwihuse buturutse ku mikino y'amahirwe birangira utabugezeho, ahubwo nitwo wari ufite tukaba dushobora kuhagendera. Bagira inama abantu yo gukoresha amafaranga mu mikino y'amahirwe, yayandi ubona n'ubundi wakajugunye, yayandi ubona n'ubundi ntacyo wayamaza, akaba ari gukoresha mu mikino y'amahirwe, ariko ntugafate amafaranga ari kuguhindura ubuzima ngo yakoreshe mu mikino y'amahirwe. Ugomba kumenya neza ko nta muntu n'umwe ushobora kujya ku mikino y'amahirwe ngo ahakure amafaranga menshi aruta ayo yahashoye. Akenshi ayo washoye aba agomba kuba menshi kuruta ayo uragaruza. Bamwe mu bemera Imana bitewe n'imyemerere yabo bahamya ko imikino y'amahirwe ngo ari imyuka mibi. Nabivuze ko mu gihugu cy'Abarabu, nabivuze ko mu bihugu by'Abarabu ibihugu byinshi bitemera imikino y'amahirwe, bifata nka haramu. Indwara nyinshi ziterwa n'imikino y'amahirwe harimo indwara y'umutima, indwara y'agahinda gakabije, indwara y'ubusazi cyangwa se kurwara mu mutwe, indwara yo kunanirwa k'ubwonko cyangwa se stroke. Umuntu wese ushaka kwirinda izo ndwara ngo agomba kureka gukina imikino y'amahirwe. Imwe mu ngaruka ziterwa n'imikino y'amahirwe abantu benshi badatekerezaho niyo kuba watandukana n'umuryango wawe. Akenshi bivuga ko umugabo watsikiye mu bukungu, imitungo ye yatikiye, usanga mu muryango we benshi bagenda bamuvaho. Nta muntu n'umwe uza kwihanganira igihe ufite ubukene witeye. Ubukene buturutse mu mikino y'amahirwe, mu rusimbi cyangwa se mu bindi, ni ubukene umuntu aba yiteye ku giti cye. Bityo ngo nta muntu ushobora kukuburanira cyangwa ngo akuvugire igihe wagiye mu mikino y'amahirwe amafaranga yawe akahatikirira. Inshuti n'abavandimwe abenshi bagenda bakuvaho. Niba inshuti n'abavandimwe baba badakunda imikino y'amahirwe, wowe ukaba uyikunda cyane yarakubase ku buryo aho uri hose uba ubitekereza, nta nshuti n'umwe ya nyayo uzagira, abantu benshi bazagucikaho. Bakubwira ko niba ubetinga isaha ku isaha wabura akazi wakoraga, isaha ku isaha wakwiyahura, isaha ku isaha watandukana n'abana bawe, umugore wawe, umuryango wawe cyangwa umufiyanse wawe, igihe cyose ubetinga nta mubare urimo. Ubundi ngo kubetinga hagomba kuzamo imibare, ugafata ya mafaranga yayandi ubona n'ubundi ntacyo yakumarira, akaba ari ubetinga. Ariko ngo niba ufashe amafaranga ushobora gutungisha abana, amafaranga ushobora kugura imyenda, ashobora kuvamo minerivare y'abana cyangwa se wakuvamo yo kwishyura inzu, ukayishyira ku mikino y'amahirwe, icyo gihe ngo bizarangira bikuviremo ingaruka mbi zitari nziza. Imikino y'amahirwe ifite uruhare runini mu iterambere ry'ibihugu. Imisoro yinjiza mu gihugu
yubaka ibikorwa remezo, ariko kandi hari n'abaturage babyungukiramo kubera ko hari ababasha guhindurirwa ubuzima binyuze mu mikino y'amahirwe. Batanga akazi mu bamamaza. Hari abantu benshi tuzi bamamaza imikino y'amahirwe bagakorera amafaranga bagatunga imiryango yabo. Imikino y'amahirwe itanga akazi ku bantu bagiye batandukanye kubera ko bakora mu biro byayo, abatanga serivisi mu mikino y'amahirwe, abo bose ni abahabwa akazi mu bihugu n'imikino y'amahirwe. Hari abayikoresha mu buryo bwo kubyara amafaranga bakaba babyungukiramo bakarya, nubwo umubare wabo ukiri mutoya ariko kandi ngo barayarya kandi akabagirira akamaro. Hari abafite ama etaje, abafite utubari, abafite utubyiniro, abafite amamodoka, abafite amasambu, abafite business zigiye zitandukanye bakuye mu mikino y'amahirwe. N'ababikoze neza bakabikorana umubare. Hari imikino y'amahirwe yagiye ihagarikwa mu gihugu myinshi. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB rwagiye ruhagarika imwe mu mikino y'amahirwe yakorerwaga mu gihugu cy'u Rwanda itubarije amabwiriza. Urugero nk'inzozi roto yari yaramaze gutwara imitima y'abantu benshi, yaje guhagarikwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere bitewe no kutubahiriza amabwiriza agenga imikino y'amahirwe. Ba nyiri imikino y'amahirwe igiye itandukanye bagira inama babikora gukina imikino y'amahirwe ariko bakabikora mu rugero, ngo tubetinge mu rugero, ngo kina make urye menshi, bet small win big, bet small win big, ngo betinga makeya urye menshi, ngo kandi nubetinga ubetinge mu rugero.